Ake nginivuselena namhlanje kusene egameni lika Jesu sithubeka nesifundo sethu seforgiveness bantu abakethu. Namhlanje ke ngifuna sikhulume nganakwe umuntu lekuthiwa inhlebi, nakwe umuntu lokulicili, nakwe umuntu lesikubida ngetraitor, lokwe umuntu lothi kwethembile kukudibhe phasi ungakanaki. Egameni lika Jesu ke wakhuluma Luka 10 verse number 18 verse number 19 nakakhuluma lamagama lathi bhekani ngininikile egameni lika Jesu, bhekani ngininikile emandla enginyathela tinyoka nabofecela nayo yonke imimoya lebumnyama. Kukhona nakwe abantu lokuthiwa tinyoka, lokwe bantu lokuthiwa tinyoka kubi. Inyoka ngumuntu lo backstabako, ngumuntu lokuhlebako, ngumuntu okuhamba ngemuva. Lukhona lolo hlobo lolo ngisho emakhathe esondweni, lukhona lolo hlobo lolo lokhanza ukuthi sometimes kuba ngisebaleni ekhaya. Kunalo hlobo lesilubida ukuthi inyoka lukhulume kabi ngawe, lukhulume amagama losinase uva umangazi, hawu bani lo lokhuluma kanjena ngamani, bani bengimethemba bengingacabanga ukuthi bani abengakhuluma. Jesu nginike amandla edikwa lolo hlobo lolo lwebantu lolu tinyoka lolu lumana sithenze lolu gwaza ngemuva labantu laba labajabulako. Sithi ngesingisi isadist. Isadist ngumuntu lo enjoyako nakakubona ulimala. Isadist ngumuntu lo sinakabona wena ukhala kumshaya umqhele leke khasava ajabule kakhulu usweni uyakhala uva buhlungu. Lukhona lo hlobo lwemasadist lamabandleni egameni lika Jesu. Sinakakhuluma lo Luka athi nginike amandla etikwetinyoka nabofecela. Bofecela abantu abakethu, yini ifecela? Nasikhuluma ngafecela Nkosi yami, sisuke sikhuluma ngesilwane lesibukeka sisincane kakhulu, kungathi se-harmless, kanti kunesting lesibi lesingakugulisa matima, umntwana uvele afe uma sudelwe leso. Yathi lo hlobo lolo lwebantu lolu bofecela lugcwele nalakhathi emindenini emishadweni, unesting lesibi, udronsi lolubi ungufecela. Uma umbuka ubona ngazuthi uharmless, uyitiny thing, kuze kukusibononana nyasakuya kutsanza, kanti ngiko kanye lokuthela emenene. Sigcwele lamabandleni, kugcwele ama-scorpions alengisa sting. Yathi iscorpion size sisindlulise le sting saso, sisiqhamukise ngemuva, silenge lapha ngetulu bese siyasala sona. Ungasibuka usi-appreciate escorpion lama thongs ayo, lama pincers aso. Ungathi kumasikhula nawo kuba ungazi ukuthathe nangesandla, kanti luhlobo loluthite lwebantu lolubonakala lu-harmless, luqoqisa kahle, lukuphathe kahle, lukhulumise kahle, kani luyingoti. Egameni lika Jesu nesting lesibi nedronsi lolubi. Ake ngisekele nganamagama la esencwadzini yeTaga 26 verse 24 na 25 kubhalwe kuverse number 24 ukuthi umuntu lotendisako ukhuluma kamnanzi, kanti senhlitweni yakhe ufihle kuyengana. Hallelujah. As verse number 25, noma inkulumo yakhe ingaba mnanzi kanjani ungakhohlwa, ngoba ngekhathi inhlithu yakhe igcwele bucili. As verse number 26, inzondo yakhe igcwele, uyimbonya ngemavi ekutentisa. Egameni lika Jesu, we need to be careful. Ufune uqaphele lo hlobo lo lwemuntu. Uthi nakakhuluma lo 24 uthi lo muntu unekutentisa bese usebenzisa amagama lamnanzi. Awuninjani yesisi, awunjani mayihlabela kahle, akukhulume konke singaba yini ngaphandle kwa leli bandla lime ngawe sisi, kani ngemuva lo muntu uscorpion unesting lesibi. Uthi enhlitweni yakhe ufihle, egameni lika Jesu ufihle buqili. Egameni lika Jesu uyayengana. Egameni lika Jesu scorpion una poison lomubi, kanti ubonakala uinnocent, tiny like a scorpion. Verse number 25 uthi ngisho ukukhuluma kwakhe kungaba mnanzi kangakanani, wena hlala njalo umbukile ungaqapheli. Uthi ungakho
uyakhohlwa ngoba ngekhathi kuleyo nhliziyo yakhe ekugqwele bubi nebucili egameni likaJesu. Ungayengwa ngemagama, ungayengwa indlela lakhuluma ngayo injani. Awuyasolo kumele wena bengifuna kuhamba nawe asengikuphe naku. Lo muntu uyingodi, umqaphele egameni likaJesu. Hlakanipha. Ngibona iBhayibheli lithi nibe mnene njengemajuba but nibe nekuhlakanipha njengetinyoka. Lifuna le Bible ube nako lokuntshintsha. There are times la kufuna khona ube nebucili njengenyoka, khona letikhazi la khona kufune bese uba soft, uba mnene njengemajuba. Ngiloko lokwekuthi dati letimo ukuthi yathi nangila kufune ngibe careful, ngingabi naive egameni likaJesu. Uthi inkulumo yakhe ingaba mnanzi kangakanani. Be careful egameni likaJesu. As verse number 26, lenzondo yakhe igcwele iyaphuphuma mane nguwe lolongadi lokuthi udilisha nenyoka, udilisha nescorpion, udilisha nento lebukana itiny incane kani inesting lesibe egameni likaJesu. Uthina kakhulu verse 26 athi uyembonya lenzondo yakhe, uyembonya ngemavi ekutentisa, ukhuluma kamnanzi ngumzalwane, uyashumayela uma phambi kwelibandla kani nguye lolo bhidliti yalibandla. Bazalwane sebahambile esontweni, bahanjiswe nguye. Uyathi nanaye lokuthi bani labangaka leli bandla leli bahamba ngenxa yami. That is a scorpion. Be careful egameni likaJesu.